Melu Christoffersen ama Jylland Arlets Ayvani Gokut ama Tumik Uani Mikkortumi Tuke Kikke Drifer ama Sebastian Benson Tumik Torati Ayvasaya Rapput Mikkortut Bivayuat Akkusarlu Ayvasasina Korassaput Ona kusortoruissuarmuilissitaq Melu Christoffersennik kaartillualaavissорпаа Priruassaa puinginnassutaasumik Tamamik Pudinik maannakkut puinginnassimalerput Melissa Sebastian Benson ama Tuke Kikke Drifer puinginnaqqaartuugamik amaasutik puinginataatsimik siuarsimalaarlutik unutiataaseq ilaqutigilaarsinnaapput Henrik Jensen ama siluqarnermi misittaaqarluartuuseq kunungiinuusinnerusunik uaniunamminermi siunnersuisuuoq Kuluttorluut coachorisuuoq 20 sekunder 20 sekunder Manna puingitigut tatingeqqiterput minuutingassartinnerani tamammi taqqanileraarsutut Issinganavimmikkuna immikkoortoq maammassiartornianguatsiarpaak mannataan puingitigut tatingeqqiterputut tassa Siluarportungitsikkoortillu иерсатиннеқақаттаарпоқ таманналу саккортууми куссуатунгаанориарниссамут аунакусорнартуиссутаассуни суликаақаттаарпоқ Sumik Siluaq ikaartimaqaqattaaruursoq tatuqanneqisumik puinginnassutaasumik Maluk Christoffersennik siluaqarlusormikkitsipпаа puinginik ataatsiimarsunnissuunniit kinguaqqassataaleraluarlutik Maluk Christoffersen ama Jylland Arlets maanna siuarsimalaalerput Anivoq Siluaqquanaaniuq taamaasikkunu puinginikiassutaaseq ataasiinnaaqqilerpoq suukikkut tiqattanissaa puinginnammata uanili patinnera iluatsinnersuaneqarnuk puingikkiassutaasut marluuleqqillutik Siluaqaniuq taamalu kiortaneraarput Sebastian Benson ama Tuke Kikke Drifer arsatik 15-neraartut tupinnannittumi kiamutteruussuuttut 16-neraassukaasumik Jylland Arletsit исsuatungaanerluарпаа
qassutит сутаарутаат эққусуарсиннарлуу qassutит раатеққарлуиннарлуу сулеқартуппоқ суттаниссаа уингинна сутаасумик инуусуттунгуитсива тааллуу киуллут агутиинерсмасуилигиаарнеранни писсартангорнissaани писсартангорсинааниссаминнут каниллиаллаққасоруссууппут сутили буингит марлуиннаат икиассутааппут канерлуинни писоқарсиннаароо 15-17 Kuinga taasiinnak maanna nikiassutaaroppoq sukkaqisumik suluaq ikaaqattaartarpoq assut isiinnaartunut alikkusersuulluartumik ammauna assut isutaarutaat attorsinnarlu ikaaqqarluinnartoq kuinginnassutaamma tamarmiksuttaneraarput immikkoortamuani pingitsuatik tuukikippi trifa aama Sebastian Benson ajuasariaqarput immikkoortikingaivat aqqusaaneqassappat tortungitsumik Maluk Kristoffersinnit issuatungaanunga puinginnassutau qattanissa suleqanerluunni pisoqarsinnaaro arlaammi suttaneraaqapput maannali qanilliallattoruissuugaa pissartangorsinnaanissarti Julian Arlet amma Maluk Kristoffersen mittanissa puinginnakkanik Kuingi ataasiinnak maanna nikiassutaaroppuq 18-19 Tamammik mittaneraarput Pissanganaqqinnnaamik immikkoortu paappaa naammassiartarpaat Kassaru kuinga taasiinnak tuukikippi trifarip aama Sebastian Benson nip maannaamigaatigilerpaa tuani immikkoortumaiguaasuusinnaanissamannut aammalu tamannailuatsilluu immikkoortumissiullermi Maluk Kristoffersen aama Julian Arlet 21-13 ajuaanikuupput immikkoortulluappaani Sebastian Benson aama tuukikippi trifa 21-19 ajuaallutik Unillatsiarnerani eqqaasinnerarput tassa puusuttunani pissartangormata angutit iligiaarneranni Malik T.H. Petersen P67 Malinguaqi P67 iligalugu taava unittunani pissartangorput inut Lennart aama King Tuloy tamarmi P67-singaanneersuusuk taavlu U15 nukappiaqqat iligiaarneranni Minkus Krotzmann aama Samuel Nygaard pissartangorput taava nuiarsiaqqat U15 iligiaarneranni Arnajaaq Elf Frederiksen aama Nia Rasmussen pissartangorput taavlu nuiarsiaqqat U17 iligiaarneranni aama nattoqalimmingaannersut paamiunersut pissartangorput Maja Rasmussen aama Nivia Krotzmann tassani ajungaammata taavalu tassa arnakinersimasut iligiaarneranni pissartangorputik Tina Madsen Rafaelsen aama Cecilia Josefsen
taava uunit nukappiaqqat niviarsiaqqallua kulerisutiki tigiyaarnerani pissarpanngorput skuna Madsen Raffaldsen amma Malik T.H. Petersen. Finale immikkorpinga Johan ingersartippoq. Siduaqaniuaq. Siduaqikaangilaalaarmak tamarmik maannakkut ataatsimik puinginnassimalerput tuatungaanooriangaq sakkortuumaa kissalluu piukkunnartuum pimmat tamanna Sebastian Benson nip ama tukikit vitrifaat iluatsippaat maannaluam pingaussaa puinginnallutik ammukanneqissuatungaanooqattaarpaat taamaasillutik Malu Christophersen aama Julian Arlitz qummoortumik illuatungaanoorusussangortinniaqattaarlui tamannagus massaaseqattaalernermik аалларниутаасарлуни сорфуани аниво аппасса Malu Christophersen аама Julian Arlitz puinginnapпут Medengi fiusoruussuarmik taannuunammineq наммассиарторниарунарпоq Sebastian Benson унаикаартуккуатаарфоруйссууа таамаасиккунуиссисамассаа куингиннассутаасумик униссиллуу Unaru toqtunaassannaqarmat unerfatiinnagik Julian Arlitz matermuttuttippaa pingaussaa puinginnassutiisaminnik suruaqaninani tuppoq titarnuuttunorsorpaat tikikkiartornerani unikaassattuusigami inersanua ассангуаллаллуни таамааттумик сисамассаа пуингиннэрнэрмик таманна киунеқарпоқ сукикитсифа оттунгитсумик киатугаанервассуарпоқ тассимассаа пуингиннассутуисаминник suruaqaniuq taamaasikkutittu arpinigissаа Sebastian Benson aama tuuqigitiqa kuingen pissarsikkut tissa suruaqaallartinneqaraangat kuingit pissarsiaraniunnerat tamatiorluinnar tamaviaqaluni pisaqattaarpoq suruaqaniuq taamuluk tassimassaa Malu Christophersen aama Julian Arlitz kuingin pissarsillutik tassa unammisani aqorngannut tutsilluu akiumaarneraa nalerminartumu pinissilluu Sebastian Benson pissatuaanuunga kuinginnassutiineqarpoq
Suluarissua Suluarner takorannersumik uani unamminermi takutinneqarpoq Sukkasuluarisuarmik Suluaq ikaartinneqarattaarpoq ukuunammisus tamarmik Kiuqqortoruussuangi illasulukiorpaalussuit unammisartuusinnaapput Anivoq taamalu tamarmik arfunermarsoraarput Kikiltit 3-5. Qassutit qulaatilaanguarluit ikaartillualaavissorpaa arfunerpingalussaa puinginnassutiisaminnik arlatiqarfunermarloraartut maannalu puinginamarlunnik siuarsimalaalerlutit Anna, puingit likiassutaasut pingasuulerput Suluaqaningilaq taamaluarfunerpingalussaa Malik Christophersen Anna Julian Arlets puingimik pissarsipput Mannalu aqqanilissaa Sebastian Benson Anna Tukikitte Briefer puingin pissarsiffutut minutimaataatimi minikkallartussangorput Maani isiaqatigivarnu tamakkerluusunguisaasoq Rune Svenningsen uununamminermut naliliisilaassallugu taanalu qallanaatut pissaa Rune, vi er i tredje sæt for de unge par. Det var meget tæt på at have ansat hjem, men det må have gjort ondt, at vi hentede 2 point fra en sætsejr. Jamen det har det helt sikkert gjort. De unge Maluk og Julian, de skal fortsætte med det, de gør. Jeg kunne godt tænke mig for deres side, at Maluk han fik taget lidt mere ansvar, som han gjorde i første halvdel af andet sæt og i første sæt. Så Maluk skal gerne ind og styre en lille smule mere for Julian og Maluk. Og der er 3 points forskel lige nu. Hvad skal der til for at vinde den her kamp? Jamen altså, i herredobbelt, så kan det gå lynhurtigt. 3 point kan man få lynhurtigt i servesituationen. Så det handler rigtig meget om at have initiativet. Lige nu der har det været Sebastian og Toke, der har haft det. Det har været dem, der har stoppet bolden af, når de har været i offensiven. Og det er lidt Maluk og Julian, der har været lidt i defensiven. Så det handler for begge sider om at få stoppet af på de rigtige tidspunkter, som Toke faktisk gjorde der. Det ser Rune Svenningsen lidt. Nu er det magtafløsningsasjonen, der trækker bagudnusuttunguit, og så sakkesæppet Maluk Christophersen, immikortumisivutlarmi, immikortuslappada affani, aquttisutluarnini, ateqqittajaqara, kisanni puingittaama ikittigisuttigiassutaatilluit angutit itingiyaarnerat, qanorluunnit pisoqarsinnaasarmat, puingit pingasungaluartulluunniit, suli qanorluunniit pisoqarsinnaasor. Nelilerpaa. Suluaq aninani natermutuppoq taamaasillutillu puingit likiassutaalerlutik. Men hvad vil du sige om kvaliteten i den her kamp? Jeg synes, det er rigtig, rigtig højt niveau. De spiller rigtig godt, og det bølger meget frem og tilbage. Lige nu er det rigtig taktisk i forhold til, det er en lille smule mellemspil og bløde bolde. Jeg kunne godt tænke mig, at Maluk og Julian, de blev en lille smule mere aggressive, trykke en lille smule mere frem. Fordi det her med de bløde bolde i forkerte situation, som Julian gjorde her, det er ikke det rigtige. De skal længere frem på banen og stå. Det ser Rune Svenningsen, der qartorpaa Maluk Christophersen og Julian Arlets. Så går den over som ikke flætungan over, så rettartaraqartut, så kukittumik flætunganukkat, så Julian pisok, Amadou Mjøna pisok.
sakkortuunaki suatungaanoranissamut periartussiissukaasarmat. Rune, du skal jo udtage et Island Games hold i aften, eller offentliggøre. Hvordan har det været for dig at se spillerne, og så have et papir med, at du kun kan have et vist antal med? Jamen, det er altid svært at udtage til et Island Games. Jeg synes, kvaliteten i år har været rigtig, rigtig høj. Jeg synes, niveauet er højere, end det har været før, og der er flere, der byder sig til i forhold til at melde sig på et hold. Så for mig har det været sværere end nogensinde. Desmaan godt point i Dessemet. Det giver soldater godt 11-16. Sebastian Benson i godt syvakkerfatik. Desrone Svenningsen har den gennem sig på Senik. Tokkakke men ikke nu, og hvad med den afsikken i Dussau. Tokkaan jäämnen i Atsatama, ja on nagu sorsmatius og kartorpaa. Mutta me saattu tekut sitä tuki ommenna. Siusin nousem sen siustu. Staffasin nousutut. Immet. Suduraqanivo. Tämä sifitittu Julian Arlets amma. Meluk Kristoffersen. Akkan qappassa. Kuingin pissarsutut. Altså, hvad betyder det rent mentalt, at man har været så tæt på at have andet sæt hjem, og dermed guldet, og så stå her i tredje sæt, og at det andre har taget styring i den her kamp? Jamen, det er selvfølgelig frustrerende at have været så tæt på, og så miste initiativet og miste momentum i det. De kan stadigvæk godt nå det, men så er det virkelig nu, de skal tage sig sammen. Maluk, han skal virkelig komme med nogle gode server nu her. Så skal de komme frem og tage initiativet. Så det er nu. Man er godt 14 i sær, men Kristoffersen har med Julian Arlets poingen med på den rettet. Men så sætter de banen i Mikkorto banen. Har jo været jeg vinde godt på. Det sender jo også med sådan et besætning også med sin masse til. Man er det under misat, og under minder med at til sådan også det i sidste med dem der. Der sagt der til godt. Det var fint ramt nok, der sendte. Så godt du sin næser. Rune Svenningsen. Og der bare. Men Kristoffersen har med Julian Arlets fantanis her. Poingen besat sig godt. Poingen til samt Nigeria Sudabut. Men en Gomi-arm, den er også set før. 2 point fra en sejr. Ja, jeg synes ikke, det har været gummiarm. Jeg synes, det har været tæt og herredobbelt af små marginaler. Så synes jeg her i tredje sæt, at de kommer til at blive en lille smule stillestående. Jeg kunne godt have tænkt mig, at Maluk og Julian fik lidt mere bevægelse på at turde trykke frem. Men Toga og Sebastian, de har virkelig taget til sig. Og de har gjort det rigtig, rigtig svært for de unge. Suduraqaninen tuppok. Tämä sifutitsu 16 issa. Julian Arlet amma Maluk Kristoffersen poingen naput. Suduraqaqarsuin nappok. Maluk sitten issa. Maluk Kristoffersen amma Julian Arlets poingen naput. Tässä Toga givet Griefer med Sebastian Benson og nu til den også det giver jeg med Renne. Det giver manden. Vi sagt den nok godt. Men om nu. Vi sætter nok resume. Rune, hvis vi lige kigger på, at nu er det jo det mere rutinerede, der tog den her sejr hjem og blev grønlandsmestre. Men deres modstandere, som tog et sæt og var meget tæt på at hente guld hjem, de er begge to under 20 år. Hvilke perspektiver kan du se i de to par?
Og der er masser af perspektiv i begge par. Julian og Maluk får nok ikke sovet meget nat. Jeg tror, at de bliver rigtig, rigtig ked af det. Så er Julian, fordi man kan sige, at Maluk han vandt i mix. Så den er han glad for, og Julian han bliver rigtig, rigtig ked af den her. Så den er hård. Men altså, jeg synes, at det niveau, som der bliver spillet på her, er rigtig, rigtig højt. Der er selvfølgelig flere ting, vi skal udvikle på, men taktisk er det på et højt niveau. Der bliver spillet kloge bolde fra begge par, og det er fantastisk at se to gutter, Toga og Sebastian, som vinder deres første grønlandsmesterskab. Så stort tillykke til dem. Og at begge par, de har jo også prøvet at spille badminton uden for Grønland. Altså Toge og Sebastian, de bor uden for Grønland nu og stiller op under badminton Kadashinunat. Og det samme gør Maluk Christoffersen. Han får også spillet mange kampe i Danmark. Og Julian har taget turen over Atlanten flere gange i løbet af den her vinter. Altså, hvad giver de af ballast at få spillet mod nogle helt andre typer spillere? Altså bare, hvis man bare tænker på antallet af kampe, det har vel også en stor betydning. Jamen, det er klart. Altså, i og med, at man er i Danmark, så er man udsat for en lidt anden spillestil. Spillet i Danmark er lidt mere taktisk, og der er bare mange flere spillere, som er der, og flere kampe. Så det giver en masse værktøjer i rygsækken at spille i Danmark, fordi det er bare et andet spil. Det bliver noget mere taktisk, og det kunne man se, at Toga og Sebastian, de tog gavn af i dag. Fik stoppet bolden af, fik fundet hullerne. Og det kan Maluk også, og det kan Julian også. Der er masser af badminton i dem fremover, så de skal klø på. Tässä Rune Svenningsen peqqartorpaa ukua angutitilige anneranni finaadeqqammisu tamammik nunattaaгаtaan maannakkut najuaqarput taamatut ukiup unammifiusa taatipingerlanerani unamminerpassuarnik aqusangaqarsimaneq taanna maannakilliffiannut aamma apeqqutaaqataaseruussuartut eqqartorpaa aamma ilimagivaa Julian Arlitz ukiorman pissartanguungitsuami taanna maqunnu Adiasuuteqarneruulaarumaarpoq Maluk Christoffersen arna tangutillu iligiaarneran pissartangornikuugami pissartaanermik ullumikkut naammassisaminik nuannaarutisseqarpoq angutit iligiaarneranni pissartanguungikkaluarluni kisen taamaattoq ukioqqortungimmata suli siunissami ineriartorsinnaalluartutut nuna tamakkerluusugu saasiusup Rune Svenningsennip tassa eqqartorpai Rune ud over de voksne Arctic Winter Games 2024, det er jo allerede om et års tid, og der er Grønlandsmesterskabet fra U15 til voksenrækkerne. Så med hensyn til mulige kandidater til næste Arctic Winter Games, hvordan ser det notatsbog ud? Jamen det er selvfølgelig også noget, vi kigger på nu her. Det er allerede til januar eller februar, så vi er i gang med at kigge på, hvem der kunne være mulige kandidater, og vi håber kan lave en træningssamling for vores unge spillere en gang til efteråret, hvor vi vil tage den endelige udvikling eller udvælgelse. Når man ser de her unge kampe og de unge spillere, der giver den gas her, det er for mig det rørende at se, hvor glade de bliver, når de vinder, og hvor ondt det gør, når de taber. Det er ultimativ glæde, og det er rørende, når det er altså der er følelserne ude på tøjet, det er fedt at se. Tässä ukiorataasraangiuppat Arctic Winter Games pisussaavuqalaskami taamaaruttumislu tässä inuussuttuaqqatunammisut aamma toqqangaaniullutik maanna pissartanngorniunneqingerlappaat taamaattortoqqaaneq aatsaat ukiamut pisinnaayumaarpoq ukiamut sugusaqatingittoqaruarpat kikkut appaangu Arctic Winter Games simutunammiartorsinnaanissaat aalangiiffineqartussaayumaarmat taamaattumik aamma sugusarluannaqariarunik periarfissaqarluarsinnaasut арлақарпут унамминертуллеқ малиннааффигилингарпут тассааоқарнат инерсимасут атаасиаккаарнеранни писсартангорниуннеқ Saralинскоо Jacobsen аама Tina Madsen Rafaelsen тассани унаммисууссаппут писсанганарлуиннарумаарпорлу таана унамминеққанеқингерлиумаарнерсоқ Rune sidste års grønlandsmester Tina Madsen Rafaelsen og tidligere grønlandsmester
Sara Lindskov Jacobsen skal til at spille damesingle-finalen i år. Hvad kan vi forvente af den her kamp? Jamen, jeg tror, vi kan forvente noget nerve. Jeg tror, vi kan forvente lange dueller. Jeg vil tro, at Tina hun kommer ud og er lidt aggressiv. Men vi har to dygtige spillere, der er meget bevægelige, som dækker banen rigtig godt, og som er gode til at slå sig fri, selvom de er under pres. Så jeg tror, vi får nogle rigtig gode dueller, og en rigtig god fight. Og vi har jo set før, at Tina hun kan nå bolde, der ligger i de fjerneste hjørner. Alligevel returnerer den med kvalitet. Jamen, det er en af hendes styrker. Hun kæmper, hun giver aldrig op, og hun er rigtig god bevægelig. Så hun får rigtig mange bolde over. Det ser du andet i Norsemasut. Der er sikkert alt, du ikke tænker nu til vindret, men det er klart til bort. Sivslyvslyvning, Sara Lindskov Jacobsen, på ingen af bort. Rune Bideberg var uenig finale med. Sudokka bekarter til rettarnere, og når så er det en bizarre marter. Nu er det Tina Madsen Rafaelsen ind i sin slåbare. Der var det Sara Lindskov Jacobsen, manden af Gudbjerg Sønik på en lille smadrende. Hamona i sin slåbare. Så man ikke manden af Gudbjerg ingen af bort. Tina Madsen Rafaelsen så det manden mod på ingen i top. Hamma, det som er sær på ingen af bort. Så Sara Lindskov Jacobsen, hun har taget styring af denne kamp lige fra kampstart. Ja, altså de er to piger, der minder en lille smule om hinanden. Sara er måske en lille smule mere driftssikker i forhold til, at hun laver lidt færre fejl. Og Tina, hun skal turde holde tålmodigheden, men også gå efter chancen. Vi kan se, at Tina, hun balancerer lidt mellem at spille for passiv, men også nogle gange at blive lidt for ivrig. Så hun skal spille den rundt for Sara flyttet, så Sara kommer ud af balance, for at hun kan angribe. Men Sara, hun er bare rigtig svær at få ud af balance. Hun spiller den flot rundt her og ned i hjørnerne, og den sidder også bare super flot. 7-0. Det er Sara Lindskov Jacobsen, manden mod Asar til Svandre år. Sen ham Tina akut tog sig rammer. Det må være Svandre så. Der kunne til nå sig akkurat Rune Svendingsen i bekraftet på manden nu. Og for nok det er jo Sara Lindskov Jacobsen på ingen med på. Anivå, der må du vågne med nogen med sig som når Sønne. Tina Madsen Rafaelsen på ingen med Bissarsvår. Vågne her med Rasutit, for der til den var slut. Tina Madsen Rafaelsen nip, vi kan til for der ud der. Hun er det i slutningen af Norge ikke. Det var tippet sammen nu. Kuding itu var Sara Lindskov Jacobsen, Tina Madsen Rafaelsen, Marlunik, Ingen og Qasso. Så der må Gislok blive lidt initiativ. Så det er lange bolde til baglinjen, som vi også kalder clears. Dem er Sara rigtig god til, fordi de ligger lige tæt på bagerste linje, som er svært at beregne for Tina, om den går ud eller ej. Altså, det må være en af Sara Lindskov Jacobsens styrkesider. Jamen, det er det helt klart. Sara, hun er rigtig god til at finde baglinjen, som vi kalder det. Hun har rigtig god længde på, så det er svært for Tina helt at vurdere, hvad hun kan gøre med den. Når de kommer helt ned, så er det svært at rigtig angribe på den, og Tina vil heller ikke bare slå en clear tilbage for at give initiativet til Sara. Så det er Saras go-to-våben for modstanderne nede på bagbanen, og ligesom parkere dem der, så styre spillet derfra. Det er Sara Lindskov Jacobsen, præger det begået fingre med, så du ret bort, du så om ikke, stammer mod den opstående. Ind i sin hjerter slå, til den er nogle der slå, han i den og så. Han i sengen og så slå lidt, når jeg så min at det mod den i sit slå. Det er Sara Lindskov Jacobsen, han går der, akkurat Rosing er sved.
Peni minut siunnersortiuq uani unamminormi aamma iviarsiaraanaanilli suluaqatingisarlugu aqqaloqussingaалsviit panini Saalinskov Jacobsen suusaaqataaffiilluarnikuungamiu taavulu Tina Madsen Rafaelsen Albert Damgaard uani unamminormi siunnersorlugu soqeqquinut inissitaqattaarlugu uani kaarteqattaarnera simisunaarsualaayuppaat suluqarlu aningilaarluni tuppoq Tina Madsen Rafaelsen puinginnassutigisaani aamma anivoq 5-12 аллартиннавилераluarnini Tina Madsen Rafaelsen maannakku piluarsiimivaa aamma taanna puingi taqqangata tikinneraani minutsimi taatsimi oqoloqatingiilaarneq iluarseriarnassama atorluarneqarsinnaasaraami taanna aamma oqoloqatingiilaarneq Tina Madsen Rafaelsen iluaqutingerpasippaa 7-12 arfaneqaapassaa Tina Madsen Rafaelsen puinginnappoq Angumoriminaattoruussuaq Tina Madsen Rafaelsen angumorisualaavikkaluara taama Saalinskov Jacobsen angusinnaangisaanu taama illuatungaanuuga akivaa suluaqanivoq taamalu fiorqinissaa Saalinskov Jacobsen uinginnalluni Christian Dein uani unamminormi aqutsisugu Titarnermutunersorpaamut putittaqattaarlugu taamatut ungasiartumut inissitsissinarlugu qassutит qulaatilaanguarluut Saalinskov Jacobsen paamma iuatsallattaasarpaa uani anivoq taamalu arfanerpigaavussaa Tina Madsen Rafaelsen uinginnappoq anivoq Servenummer 16-8 suluaq kaarteqattaarlualaavippaat Servenummer Saalinskov Jacobsen sakkuisaa siusinnerusukku atorlugu Tina Madsen Rafaelsen uani puingi pissarsiarivaa titarnermutunersorpaam piseroorlugu qassutit qulaatilaanguarluut ikaartikkamiuk aningilaalaarpoq 10-16 qolissaa puinginnassutaasumik suluaqanivoq taamaasillunu Tina Madsen Rafaelsen 16 aqqanilissaa puinginnappoq suluaq aningilaalaarluni titarnermutunerluuk kissarpianguanut unippoq narunniit tuppoq 18-11 suluaq aningilaalaarluni titarnermutunersorpaat kissarpiarpianguanut tuppoq taamaasillunu Saalinskov Jacobsen nittanissaa puinginnappoq suluaqanivoq taamalu Tina Madsen Rafaelsen aqqanaqappassaa puinginnalluni
Trattanissaatina Madsen Rafaelsen puingin pissarsuoq. Inersimasut pissartangorniunneranni finaalia taasiinna. Maanna amigaatigilertarput. 20 sætmål 13. Tassiluanguti inersimasut ataasiakkaarnermi finaalernerat. Serven over. 14, 20. Suluaq anivoq annertungikkaluamik Tina Madsen Rafaelsen fantanissaa puinginnassutiisaminik puinginnassutiisaanik kassalu immikkoortorsiulleq naammassuoq Sarlinskov Jacobsen 21 år. 15. Tina Madsen Rafaelsen 15 år. Unamminoo paallartinnerani puingerpassuarni kinguaruarnini taanna unamminooq naammassiartornerani ingersanini iluarsiimisoruissuungaluarlugu taamaattoq taanna paallartinnermi puingerpassuarni kinguarneq Tina Madsen Rafaelsen ikisunaarpaa immikortum siullermi De er testet. Tisseqaasinnaarput U15 pissartangormak Carl Peter Olsen KS 11 kangaatiamingaannersoq taavani viarsiaqat U17 pissartangortorivaat Jonna Andreasen JBF ilulissat taava arniinuusuttuaqqat U15 pissartangortorivaat Arnajaaq El Frederiksen nattoralik taamiuningaannersoq Der er 22 sekunder. finaalip 20 sekunder. Rinnafiasetta immikkoortu paappaani ingerlaqqinnissaa qanillisoruissuuaq qanillisoruissuuq 0. Den er. Et 0. Qortusuumik stammoot tunorsiup kissarpianguanut ikaartiqattaarpaat unali tortuallaangitsumik ikaartita sukkasuumik Sarlinskov Jacobsennit unissalluarlugu akivaa Streg 0. Sarlinskov Jacobsen maanna pingasunik puinginnappoq illuatugaan Tina Madsen Rafaelsen tuli puingamik pissarsinngitsoq uani immikkoortu paappaani аммассут Sarlinskov Jacobsen 4-0. qasunaassutsimiut inississimalluartoruissuugami аагассариллуни унаммиффимми инissangaatsiарсуақ иммерсорлуартарпаа ааммами Tina Madsen Rafaelsen таамааппоқ сулурақ 5-0. анингилаалаарлуни туппоқ puingitарфангат Sarlinskov Jacobsennit писсарсиариваа
Maanelu arfanaqaapassaa Saalinskov Jacobsen puinginnappoq иллутугаанитторсули puinginnanngitsoquani immikkoortumi sunuaqanivoq 8-0. Serven over. uanitsinnaamaasinera falsinnip sunuaq kaartilluataartoruissuuga Serven over. unali iluatsippallaarnagu Tisaassut pikkoriffigiva Saalinskov Jacobsennip suloqqap sitarnarutunerlarpaat киллерпиартиангуанут имисситтарнера наамау тасса уани иммиккоортук уангиаққарнганнут киллиннерани Saalinskov Jacobsen аққанилерааққаоқ иллуатугаанитсина маастера фалсин атаасераартоқ секундтивэк атааллуит амигаатаарерпут иммиккоорту пааппаата ассартиссиннааниссаанут Saalinskov Jacobsen аққанилерааққаоқ иммиккоорту пааппаани иммиккоортуми сиуллерми 21:15 каюаавоқ тааваттигерсаанассагуни иссартангорсиннааниссани аниллисеруйссууа Oriarfissinneversaartassaaginnagut paapuingerpassuarnik siuaqqateraaluarluni unamminermi ingerlannera аллангортингиллуиннарлугу Saalinskov Jacobsennip иммиккоорту пааппаа нааннаккут ингерлатеруйорпаа Serven 3-12. амманиво 4-12. Naamiltinaamaasimeraafaalsin sisamassaa uinginnappoq амматсеқаттанissaa Saalinskov Jacobsen puinginnalluni 14-4. Saalinskov Jacobsen manifampanissaa puinginnappoq taakkupiaarerpata nuutiinersimasut pissartangerniinneranni manniumaarput Jens Frederik Nielsen amme Frederik Elsner tamarmik pisuatrisilingaannersut тамаакиллинеранни таajorsinnaavut таатасса атаасиаккаарнернаангусат таajororpagut таамалу укаппиаққатилигиаарнеранни таава U15 илигиаарнеранни Микус Крочман амма Самуэл Нигор писсартангорпут таава нивиарсиақат U15 илигиаарнеранни арнаяақ Эл Фредериксен амма Мия Расмуссен натторалик паамиут таава U17 амма натторалиммингааннаассут Мия Расмуссен амма Нивиар Крочман писсартангорпут таава нивиарсиақат укаппиаққаллуакулериллутик илигиаарнеранни Orpa Filimorsen amma Carl Peter Olsen KS11 gangatsiaq pissartangorput taavalu
uusutnit nukappiaqqani viarsiaqqalluakulerissutik iligiarneranni Jonna Andreasen JGF amma malinguaqigi 67 pissartangorput taavtassa illumi unitnini amma siusinnerusukkut nuukkappiaqqat viarsiaqqallu akulerissutik iligiarneranni Trune Madsen Rafaelsen amma Malik Petersen 64 mingaannerssut pissartangorput taava Liviarsiaqqat U15 pissartangortorivaat Arnajaaqil Frederiksen Jonna Andreasen U17 pissartangortoralugu Giselle Koselvenerser Carl Peter Olsen U15 pissartangorluni Salinskor Jakobsen puinga taasiinnaqamigaatigiva pissartangornissa minut taanna suliiluatsingilaarallarpaa kisianni qularnaqunnaartoq ukiormanna Salinskor Jakobsen pissartangortuujumaartoq Sianna pissartaasoq Tina Madsen Rafaelsen aywa fiissallu Setaamaasittuni iluatsippaa Immikkortumi siullarmi Salinskor Jakobsen ayuaoqina 2015 taavut immikkortu taappaanni 27 ayuaassuni Taamaasittukaamma Salinskor Jakobsen Arninersimasut taasiakkaarneranni pissartangornerani kulluaqquarput Salinskor Jakobsen aamma arsaleriarluni nunatsinni pissartaasarnikuo qaammali pissartangorniunleri tallat ilaat nunatsinni peqataajartunngikkallartarluni maana tanmakkimi najuaqarluni unamminerparuussuit ukiup unammifiusu pataatsi pingerlanerani naammassisaramiit taatassaaangutiinersimasut taasiakkaarneranni finaali putaqqinarani maanna malinnaaffigisinnaavut nuviarsiaqqat uunittnit taasiakkaarnerani finaalerput Trune Madsen Rafaelsen aamma Malu S. Abelsen NBK nanortalimmingaannersoq På bane 2 får vi kamp nummer 358. Hersinkel Senior. Angutiinersimasut Jens Frederik Nielsen, B67. Mod Frederik taasiakkaarlutik 67. finaalernissaat qanillissuinnartoq unammersuarnermiaqqutisuusuningaanniit nutunaarutiineqarpoq Trune Madsen Rafaelsen aamma Malu S. Abelsen immikkortuma taatsimitamarmik ajugaanikuupput maannali tassapuinga taasiinnaq Trune Madsen Rafaelsennip imigaatigiva uunittanit taasiakkaarneranni ajugaasuusinnaanissaninik suluaqanivoq tassalu Iversiaqqat uunittnit ataasiakkaarnerani Trune Madsen Rafaelsen pissartangorpoq Isiutris nummingaannersoq sinnerlugu unamisuulluni taatassaautiinersimasut ataasiakkaarnermi finaalertussat Frederik Elsner aamma Jens Frederik Nielsen maannakkut piaqersalerput taanna unammineq aamma Agna taasiakkaarnerniut uunitnit finaalimi Trune Madsen Rafaelsen ayungaavoq 21-12. Tassuunamminermi uunitnini ajugaasuusut angusaasut nalunaarutiineqaarput taatassa unguinneqalanguaq angutitinersimasut taasiakkaarlutikkunamminerat naallartittussaassaaq tassunga unamminerm pappiaqqat atungassuu taamma pissars pappiaap atungassarput pissarsiaeqqaalaartussaassuarput
киссеққалаараллассаппут тассуутаанна унамминеқ тааммассиппат укиорманнаагутитинерсимасут писсартангорниуннерат наммасиуссаассаа тасса оқалуттуунеқарнерпут малиссугу Jens Frederik Nielsen укиор 2017 нимингаанниит мааннамут агуутитинерсимасута таасиаккаарнеранни нунатсин писсартангорниуннэрми нуу пиллоқарфиани писсартангорниуннэрми нуна пиммиккуортуану писсартангорниуннэрми унамминерми атаатсимилуунниитсули 2017 ниппингорна аёрсартинеқарникуунгила 2013 нимингаанниит Frederik Elsneridu finaalеқаттаарталерпут тассуукиут пулит матумасиорна амма таманнасиоққуллугу унамисарту таллат Frederik Elsnerib finaalimi унамисарникууай тасса 2005 мими нунан таллун алланут унамисартуни нукарлерсааллуни Frederik Elsner Сетлаани преэртаани qeertarmiut унаммиуаарнеранни алаан геймсими нунарпут синнерлугу сиуллернерлуни унаммиарторникуу таакку тасса пиареерсарпут таавалу аама унамминеқамигаатигинеқартор тассаа қагуутит инуусуттуаққат уунитнит атаасиаккаарнеранни унамминеқ Мартин Пробер АБК Асиат аама Инук Лennart B67 нуммингааннерсоқ тассани унаммисуимаарпут укуа финаалертуссат пиараарлуинналериарпата маани нуммиллорсуартимерсортарфиммингаанниит оқалуттулерлугу палиннаанерпут нагаққиссаарпут сивикиттуаангуамик тапиарсимагаллалаалаалариарта Bjergbuk. Severin. Ja, Bjergbuk. Og den er jo til klø. Så der bliver du inde i Frederik Elsner, B67. Samir du inde i Jens Frederik Nielsen, B67. Jens Frederik Savsak, A0. Der kan nå. Et 0. Two, 0. Unamminop ассартиннерани Jens Frederik Nielsen puinginik марлунник писсарсеққартоорсоқ синсоорлуна тусиангаялаартоқ Jens Frederik Nielsen укуссаарпут сиффиссамигут иппигисақалаарнерсоқ Frederik Elsner мааннаккут puingimik писсарсеққаммиоқ сулуаққаниоқ тамармик мааннаккут марлораарлусик
Om Frederik Elsner. Savn over. Musippa saamut tutsippa. 3, 2. Tamannaru Jens Frederik Nielsen nipingaussaa puinginna sutigiva. Nammanormaaquttisoo Hans Lübert. Frederik Elsner pissaganartoruussuarmik ippassarsiinfinaalerniku 4, 2. tuukikit vetrifer unammallugu immikkoortu pingasutaqqusaarersuit finaali angunikullu Savn over. 3, 4. suluaqqigaanngimmat tallimalsaa Savn over. Jens Frederik Nielsen puingemik pissarsvoo 5, 3. suluaq taartiqattaarsualaait paat Frederik Elsnerallu ikartingeqqalaalaarpa tamannalu Jens Frederik Nielsenni parfinilissaa puinginnassutigiva 6, 3. sikkortugaatiartorsuarmik Jens Frederik Nielsenni suluaq ikartittaraamiuk maannakkut arfineqappassaa puinginnappoq maannali anisimmagu Frederik Elsner sisamassaa 4, puinginnappoq 7. Frederik Elsner aallartituusussangorpoq taanali allarteriakki ongusippallaamat tutsillugu 8, tamannalu Jens Frederik Nielsenni arfinerpingaussaa puinginnassutigiva 9, 4. Savn over. Anna Jens Frederik Nielsen suluaqanisimmagu Frederik Elsner tallumassaa puinginnappoq aallarteriakkili ongusippallaan tutsillugu 10, 5. puinga taasinnaq Jens Frederik Nielsen nip amigaatigalugu 6, 10. luatsingilaarpaa arfinelissaa Frederik Elsner puinginnammat maannalu aqqarngat iluatsippaa aatsaarsuinnaq uusuttanit 11, 6. nukappiaqqat ataasiakkaarneranni malinguaqiigid 57 nummingaanneersoq pissartangorpoq immikkoortut pingasut aqusaaqaarsuit Malik H. Petersen aivaaffigalugu taakku artikuintakamsaqatigiinnikuupput kuingit pingasuinnaat immikkoortut pingajuanni nikingassutigaluut unamminertik naammassivaat Bane 2, 20 sekunder. Bane 2, sekuntitiwa taassuit maanaamigaataarorput 11, 6. Der kan nå.
unamminor pingerlaqqissinnaanneranut takannaartoqarmat unammina qingerlaqqippoq suluaq ikaangilaalaarpoq Jens Frederik Nielsen taamaasilluni aqqaneqaapassaa puingim pissarsuoq suluaq aningilaarluni natermutummat Frederik Elsner arfuneqaapassaa puingim pissarsuoq aammaluuna аллартириаккилуатсиллуу 8-12 Saunova Teqeqqorpianguanut Frederik Elsner pinissillуалаавиккалуара аама qassutiqqulaatilaanguarluit Jens Frederik Nielsen suluaq ikaartippaa aama anigoq taamalu puingit nikiassutaasut arfiniliulerput Jens Frederik Nielsen 14-eraarmat Frederik Elsner arfinileraartoq 15-8 Qudungiluassa Jens Frederik Nielsen puingamik pissarsuoq 9-15 ikaartimilaalaartarnera millimeterpassuungittut amingaatigilaarluit ikaangilaalaartarnera Frederik Elsner puinginnangilaarneranik kiuneqallattaaroq maannalu Jens Frederik Nielsen 16-eraarpoq Saunova 10-16 suluaqaninan tuppoq Frederik Elsner sakkortuumik suatugaanорфинеқаллаттаангалуарлүни акисиллуарнэрмиут пуингамик писсарсуоқ юанили сориангассаангитсумик натермутутсиппаа суккуниссаа пуингинналлүни 17-11 Saunova 12-17 issa unuunammineq Jens Frederik Nielsen aqulluataartoruussuugaa Frederik Elsner kinniutiinnelersaangikkaluaq isorkisianni uani finaalimi Jens Frederik Nielsen piareersimalluarluni unammiuq 18-12 aama sakkortunaalaarlugu aama inuttaata 19-12 kuatigerpaluppaa aamaasillu puingamarluinnaat Jens Frederik Nielsen pamigaatigivai immikkoortum siullermi aguaasinnaanissa 13-19 kakkaak inornarpasittoriussuit agumorasarpaat suluaq anivoq
таамаасиллу Jens Frederik Nielsen puinga taasiinna qamigaatigilerpaa иммиккоортуми сиуллерми аюаасиннаанисса минут Sætbold 13. Tassalu иммиккоортуми сиуллерми Jens Frederik Nielsen аюаавоқ 21-13 Unammi fimisaniani nukappiaqqat uunittanit finaalernerat ingerlaruq tassani inuk Lennart 16-neraqqallun siuaqqaruq 21-15. unammisaa Martin Broberg ABK asanningaannersoq aqqaneq marloraqqasoq takkunammissuusut aamma imminnut unammilualaavipput katsiaminoqartaanik kittoqartuarami Martin Broberg taarsilariarlugu maannakkut ingerlaqqissinnaangorpoq minutsimissaliorluo qaangiuppat agutiinersimasut finaalerneranni immikkoortut appat аллартиссаа 17-18 Sekunti 30 taallui tassaamigaataalerput agutiinersimasut finaalerneranni unammisut ingerlaqqissinnaanissaaannut qaninneruoq Frederik Elsner muusinnermi nikorfalluni Jens Frederik Nielsen Ansæt A0. Taganna. Jens Frederik Nielsen uani immikkoortami siulliulluni puingaam pissarsuoq uani Frederik Elsner suluaq kaartingilaarpaa 2-0. Frederik Elsner suatungaanoruissuataarpoq 1-2. Jens Frederik Nielsen maanna pingaissaa puingaam pissarsuoq aamma арсааққат сулоққат 3-1. уани qassat unamminormi uani qassat алерниарнерпаат тасса акуннаппиун портуссусеқартут акаартиккуминарсинаасу пиаллаттуллу саккортуумик Jens Frederik Nielsen 4-1. суатунгаануу паллаттарпаа Jens Frederik Nielsen kallumassаа puinginnappoq Frederik Elsner immikkoortu paappaani maannamut ataatsimi puinginnaqqasoq 5-1. uunittanini immikkoortumi siullermi inuk Lennart 21-16 kaivaaqqammiuq tassalu ukuunamminaat marluk naammassippata akiormanna suluqarnermi inatsini pissartanngorniunneq naammassisussaaroq Frederik Elsner pilluatungaanoriakki luatsippallaangilaa 1. tassuunamminaquna maannamut Jens Frederik Nielsen aqulluataarpaa
Jens Frederik Nielsen 2017 mingaanniit angutiinersmasut ataasiakkaarneranni illatsin pissartangorniunnerm kiimmimi illuqarfimmi nuum pissartangorniunnermi kiisalu nuna pimmikkuortuan pissartangorniunnermi Christmas-taskaapimi Jens Frederik 2017 illi ajorsartimeqarnikungiuppoq ataasiakkaarnermi 2-8. Suruaqsakkortuakasimmik ikaarteqattaartarpaat aammalissuatugaaniit akissuataarneqartarluutamakku unali anivoq Frederik Elsner kuingin pissarsuoq uanimmikkoortumi pingalussaa kuingin pissarsulluni Sudoqarnermuan takutitsilluarpu taamma amorlusoriarlun sudoqaq kaartineqaqattaarpoq uanili Frederik Elsner illuatungaaneoriakki iluatsinnagu Jens Frederik Nielsen qulingiluassaa puinginnappoq Sudoqaq anivoq taamalussisamasaa Frederik Elsner puingin pissarсиллуни Amma puingin pissarsertikpoq Frederik Elsner issa 5-9. puingerpaalunnik tikiasoqalaaluartoq tunniutiinnarnavianginnami Sakkortuyaami killuatungaanernaqaqattaartor Frederik Elsner pakilluataaqattaarpaa unalu Jens Frederik Nielsennik kiluatsippallaarnagu 6-9. Sakkortuakasimmik illuatungaanerifiineqaaluarluni Jens Frederik Nielsennik kiorluataavittarpai 6. uingit nikiassutaasisamat suli allanguutiqariaannaapput Jens Frederik Nielsen illuanaama iluatsippallaarnagu 7-10. Rummakkiartuarpoq Jens Frederik Elsner unali illuatungaaneriakki iluatsippallaangimmagu inorsillugu Jens Frederik Nielsen illuatungaaneriuq minutti missaliorlugu uningalаарnissamut taamaasилlutik periarfisaqarput agutiinersmasut pissartangornuunneran finaalertut Frederik Elsner amma Jens Frederik Nielsen immikkoortumi siullermi Jens Frederik Nielsen 21-13 aungaanikuuga 20 sekunder. nuku takutsiakkou tassaappat Martin Broberg amma Inuk Lennart immikkoortumi siullermi Inuk Lennart 21-16 aungaanikuuga Inuk 57 Martin Broberg ABK asianningaanneersuullumi 11-7. Takanda. unamino qingerlarqissinnaangorpoq Down over. 8-11.
Suruaq anivok. Sådan over. Mujartuleraluarsuu. Poinget Nigersutaasut. Sisamangui vej Frederik Elsnøj. Sekkortuumi kissuatungaanoornissaa minut. Piukkunnartoq. Jens Frederik Nielsen nip. 8. Atorluarpaa. Ammuna ungasippallaama tutsimmagu puingit nikiassutaasut marluinnangoraluarsinnarlusuk maannakkut arfiniliulerput Jens Frederik Nielsen 14 puinginnammut Ammuna issuatungaanut tutsilluataartoruussuugaa Jens Frederik Nielsen nip 15 puinginnalluni 15. 8. Sådan over. 9. 15. Una issuatungaanoriakki Jens Frederik 10. Nielsen nip 15. musippallaamu tutsippaa taamalu qulissaa Frederik Elsner puingamik pissarσilluni Sådan over. Seksten. 10. puingit arfinillit nikiassutaiuarsinnarput Jens Frederik Nielsen nip paama Frederik Elsner ausiinersimasut taasiakkaarneranni finaalerneranni 17. 10. taamaasilluni ukiormannaamma pissartangorsinnaanissani Jens Frederik Nielsen nip qanillisoruussuugaa siorna pissartangorniunnera taasianni pimmata agutsitta taasiakkaarnerannia aamma ayungaasuugo puingit 18. tingasut taamaallaat maannaamigaatigilerpai unalu Jens Frederik Nielsen nip ikaartingilaarpaa 11. 18. Sådan over. puingit marsuk taamaallaat Jens Frederik Nielsen nip maannaamigaatigivai Nielsen nip puingaa taasiinnar maannaamigaatigilerpaa taamaasilluni ukior 2017 maannamut agutsiinersimasut pissartang ngortorisartangaat Jens Frederik Nielsen pissartangorputtussangorpuq 6. Suruaqanivoq Jens Frederik Nielsen 21-13 mik ayuaalluni tassa unatsinni pissartangortuppoq ассиливик сагутиаллараагутсигу улиннааффигисиннаасуу тассааппу тагутит инуусуттуаққат уунитtanит Under minder med Jens Frederik Nielsen. finaalortut 21-15. иммиккоорту паппаанииппут 21-11. анат лейнат фамтаниссаа мааннаккут пуингиннаппоқ унаммисаа Мартин Пробер 14-ник пуингиннаққасоқ иммиккоорту паппаанииппут мааннаккут кисен таанна налингииффиусеруussуармик мааннамут ингерлавоқ Inuk Lennarts ассаливим каниннерусоқ ааллартитсуоқ иллуатунгаанориаккили илуатсиннагу 15.
Tamammik 15 rapput. Sukkortuumik issatuanuuqattaakkani iluatsippaa 16 puinginnalluni uani immikkortuma iuasinnaaguni Inuk Lennarts uunittinit nukatpiaqqat ataasiakkaarneranni issartangornissamini periartissaqarpoq Puingit pingasut tamaassaat amigaatigivaai Inuk Lennartip uunitnini ataasiakkaarnermi pissartangorsinnaanissa-minut suluqaqanivoq kassali puingaa taasiinnaq maanna puingit marsuinnaat amigaatigilersuit suluaq aninani natermuttuppoq tamannalu Martin Proberg 16 puinginnassutigiva Inuk Lennarts puinginik ataasiinnarmik maanna amigaatiqalerpoq uunitnini angutit ataasiakkaarneranni pissartangorsinnaanissa-minut anormita Martin Proberg sittanissaamannakkut puinginnappoq suli kukkunaversaarluaruni angumerisinnaavaa immikkoortuppingayuata isussangorsinnaanissa immikkoortuni siuttarmi Inuk Lennarts innatsu 16 kayuaanikuugu immikkoortuqaappaa nalingiiffiusoruissuuvoq 15 tikilluu nalingiipput uanilu ikaartingilaarpaa puingit marsuk taamaallaat maanna nikingassutaalerput puingaa taasiinnaq nikingassutaalerpoq Martin Proberg tiivassaa puinginnassappat tuativamoortussangorsinnaapпут Inuk Lennartip pissartangorsinnaanissa-minut puingaa taasiinnaq anigaatigalugu 17 mingaanniit 19 mut qanillusoruissuugaa suluqarlianivoq Inuk Lennarts uunitnini pissartangorpoq 21-16 21-19 atorsuit Martin Proberg ABK Asianningaannersoq aiuaaffigalugu aammaangutitinuusittuaqqat ilagiyaarneranni ullamisiusinnerusukkut Inuk Lennarts pissartangornikuuq tamaasillут тасса укиорманна сулоқарнерми нунатсини писсартангорниуннеқ нуумми иллерсуарми тимерсортарфимми малиннаанерпут наамассуарпут мааннаккут уяминнатситсинеқ писуссангорпоқ таманнали пиффиссап пиарерсартоқаққартуссаароқ сианилааллакаатитат кооннаа итсикку тингерласут нагиттуссаамата таамааттумик мааннаккут тасса уллумиккут ааллакаатитсинерпут наамассисиннаалерпарпут пиллартангортут ааммалу аллат киллиффимминник qaangiillutик малуни киллиффимминник питсангуиллутик ангусақартут писсангатитсиақаттаақасут аама соронами тааккуаама пиллуаққуагут қуянақ уллуни кигуллерни сулоқартунингаанниит ааллакаатитсинитсинни малиннаақатигиатсуут уллоқ нааллуарасиук поскисиорлуарасилу
teknikimik idinniarfik Arctic Umir Line Greenland Water Bank Nedic Ventures Mit ED Tusas Sarfaq ittummut tikilluaqqunissat qilanaaqaarput AUL kialimi pilitsisigit Silarsuaq qaninnerulersipparput immitsinnulluk qaninnerulersilluta Tusas Mit ID-netbankit mobilbankit imaduunniit mit id.dk aqutigaluut pisinnaavat